برنامه گنده ما سلاوریس مجاره ما ایرو نافچه خوزاتا لسر پارزگه ها درس میه. امید برنامه خدا بحث تایبتمندیان لسر اردنگاریا نافچه بکن. خوزات جهت نافچه درسمه یا هری دیروکی و کوناره. 24 گند و 45 مزرعه وهنه. برای سال نودی 38 گنده وهبون. رو اردا نافچه 630 کیلومتر قاره و جاستا بحری 1530 متر بلنده. هرم خوزاته چیاییه؟ لهرم مرب راستی فسیل وک سترکا دنزه و استریدیته. هاوینان گرم و زوها زوستانان پرساره. لهرم حتانی 2 متر انجی برف دباره. دارو برین هرم پرانی دارن مازی و برونه. لینه زده کونار دبن. مرب دکاره بیشه بقاسی 2-3 متریان بلند دبن. لخوزاته چیاین وکه کوه گران، کوه سلبوس، کوه خوزاته، کوه سپی، کوه منظورو، کوه سار سالتوق، کوه سور و هر وکی دن هنه. لخوزاته هرما هری نافدار، هرما داربند علی آنگو علی بوغازیه. اف در جیه کی پر استراتژیک و آسیه. گلی بدارستانه که به هیبت پیچاندیه. مرد دکاره بیجه لکردستان یک جگلین هری نافداره. قسمک جه دکوه ناف سینوره نافچه چیموش گزگی. بناو تاخار و خوزات دو چم لنافچه هنه. خوزات ناو خواجپی و خوز دکره. خوز دزاراوه کرمانچکی ده جبو براز وش آنگو خنزیر ته گوتن. لگلک هرمان تکلداری ناو خوز گلک ناو جی وارن هرمن مهنه. به همان دمه ده بناو خوز داره گلک گلی و مسیل جی هنه. د چاپکانین 100 سال دهان بیزانسیان ده ته گوتن کو هرم دناوبرا چمه مراد و چمه کاماچه دهیه. د چاپکانین عربان ده جی وکه تمای ارمنان بناو چوزانون آنگو خوزا بافته بحث کرن. د قیدن عثمانیان ده جی د 100 سال 16 ده وکه جیه کی غیر مسلم در باسته به. د سال 1847 ده کو سنجاق درسمه هات آوا کرن به دوره را به پارزگاه خارپت درسین و مامورت العزیز و هات گریدان. خوزات کرتدمه کی وکه ناوندا پلور و کما خجی بویه. پشتی سال 1922 کو سنجاق هات فسخ کرن وکه نافچه به خارپت و هات گریدان و 25 مه کانونا سال 1935 ده به درخستنا ماکزاگونا هجمارا 10884 آزاگونا درسمه وکه نافچه دانسر درسمه. دگلک چاپکانین دیروکی ده تی گوتن که دیروکا نافچه خوزات گلک کوناره. خوزات و هاوردورا وی ددما سلچوکیان ده وکی سردمن بره بویا کادا بازرگانیه یا کوچبریه. تی زانین که گلک عشیرین کوچبر ان جبر سبب جدا که کوچ کرنه هاتنه لخوزاته و در دوره بجیبونه. دیسا تی ایدا کرن که جواکا شیعی ین لدجی باوریا سنی درکتنه جی خو سپارتنه هرما خوزاته. ساری سالتوخه که لدجی بابا رسول و بابا اسحاق سلچوکی سری را کریه لگنده ساری سالتوخه لسر گرکی ترباوی هیه. اف تربه دناف جواکا علاویتیه دا وکه افسانه قبول کرن. خوزات جی وکه تواهی باجارن کردستانه د سال 1516 ده جعالی سلطان سلیم ده هاتیه داگر کرن و کتیه نافسینور ترکیه. ددما قانونی ده زاروکن پیر حسین سنجاق پاری کرنه و ملکسی آنگو چموش گزک خوزات مزگر پرتاک و ساخمان لحف پار وکرنه. و چاق خوزات دناف پارزگه ها ارز رومده بود. لی پاش کرتدنه کی دانه سر آمده. اف گریدان حتانی ایلان کرنا تنظیماتا 1839 دومیه و پشت را دیسا دانه سر ارز رومه. عشیرین درسم حتانی سردما عثمانیان نیو 100 سال 19 وکه سنجاقین عشیرتی هرمی بره برنه. تم خودی امتیازان بونه. عثمانیان تجاری وان عشیران به اتوریته خواه گره ندانه. ریوبری تم دست سر عشیر و بگان دامایه. جبر که هرم چیایی و بکرتکو مسیله نه پیکان بویه کسین جدر دبین تیکوین هندر. به تنظیمات را شکل ریوبریا فرانسای هاتیه قبول کرن. و چاقه تفگرن اصلاحات این دولت و سرعشیرن درسم حتانی دست بکا 100 سال بیستان و دوماندن. هرم جعالی فولکلوره و هرمکه تیر و تجیه. وکه هر در کردستانه لهرم خوزات جی جیانا چاندی و ایش و علمین خواه به هستن خواه آنین زمان
û li ber lîstikan lîstine. Li herêmê dahol, klarnet, def û zirne û bi enstrûmanên modern reqs û govendên herêmê têne lîstin. Lîstikên li herêmê têne lîstin ev in: Qereçor, Devzer, Nûrê, Barasor û Delîlo. Li gundên Xozatê bermahiyên gelek dêr û keşîşxaneyên ji dema Ermenan mane hene. Li gundê Zimaq li derdora 12 hevdêr û keşîşxane hene. Li gor qeyda sala 1494 di nav vana de yên herî mezin keşîşxanaya Horamayr û Horomos in. Li gundê İncîxan dêra Surpmînas, li Sorpiyan dêra Surpohan, li gundê Peyîgê keşîşxanaya Surpeyîg hene. Li gundê Xirnik şikeftên Xirnikê, li Sêgedîkê gorên kevnar ê di zinaran de kolandî hene. Ji bilî vana sê ciyên weke pîrozgeh têne hesibandî jî hene ku ev tirbeyên Sarî Saltuk, Sultan Seyîd û Axuçem in. Di nav gundên Xozatê de çend gundên hêjayî pêvestkirinê hene. Yek ji wan Axzûnîgê ye. Axzûnîgê ango Axzonik di hin çavkaniyan de Arsûnik jî derbas dibe. Beriya komkujiya Ermenan a 1915 Kurd û Ermen lê bi hev re dijiyan. Di dema komkujiyê de Ermenên ku ji aliyê Xarpêtê hatine ku ber bi Kurdistana sor ve biçin, li vî gundî civiyane. Gund şaxê Qerebalan ê girêdayî Konfederasyona Eşîra Şêx Hesenan e. Serok eşîrê wê demê bi piranî li Axzûnîgê diman. Gora yek ji serok eşîrê yê sedsala 19 Usuf Ağa li vî gundî ye. Çend neviyên Usuf Ağa li mekteba Stenbolê xwendine û gihîştine merheleya siyasetmedarî û leşkeriyê. Yek ji tornê wî Hesen Xeyrî Bek hem di aliyê leşkerî de hem di aliyê siyasetê de roleke balkêş lîstiye. Demeke dirêj mebûsiya Dêrsimê kiriye. Di serhildana 1925 a Şêx Seîd de bi boneya piştgiriyê daya serhildanê li Xarpêtê hatiye darvekirin. Ji heman malbatê kesayetên girîng ên weke Ehmed Ramistan û Haydar Kang derketine. Di tertelaya Dêrsimê da wekî gelek ciyan gundê Axzûnîgê jî bûye qada komkujiyê. Li gor nameya Haydar Kang nêzîgê 200 kes li gund hatine qetilkirin. Zanyarê Kurd Doktor Nûrî Dêrsimî ji vî gundiye. Nûrî Dêrsimî yek ji serokên serhildana Dêrsimê ye. Doktor Nûrî Dêrsimî di sala 1894 de li gundê Axzûnîkê ji dayîk bûye. Di temenê xwe yê ciwaniyê de tevgera neteweyiya Kurd nas dike. Nûrî Dêrsimî di nava komeleya bilindiya Kurd ku di sala 1918 de bi pêşengiya Seyyid Ebdulkadir de tê sazkirin cî digire. Dêrsimî di nava vê tevgerê de bi awayekî çalak xebatê dike û tevî Elîşêr ji bo birêvebirina xebatên siyasî diçe koçgiriyê. Dêrsimî di nava pêşengên serhildana koçgiriyê de cî digire û ji aliyê hêzên dewleta Tirk ve têgirtin. Lêberê paşê bi alîkariya Seyriza serbest tê berdan. Nûrî Dêrsimî dev ji têkoşîna xwe bernade û ji serhildana Dêrsimê re jî pêşengî dike. Piştî ku serhildan bi awayekî xwînî hate serkûtkirin, Nûrî Dêrsimî derbasî binxetê bû. Dêrsimî li vê derê jî xebatên xwe yên siyasî berdewam kir. Doktor Nûrî Dêrsimî di 22 Tebaxa 1973 de li bajarê Helebê çû ser dilovaniya xwe. Gora wî li goristana Xanen ya li nêzîgê Efrînê ye. Du berhemên wî yê bi navê di dîroka Kurdistanê de Dêrsim û bîranînên min hene. Dewrêş Cemalan gundekî eşîra Dewrêş Cemalan e. Yek ji gundên Xozatê herî binav deng e. Di çavkaniyên dîrokiyê sedsala 16 de tê gotin ku koka wan Seyîd in û Kurdên aliyê saxmana pêrtagên e. Dewrêş Cemal ango Sey Cemal dewrêşekê di dema Hecî Bektaşî Welî de hatiye perwerdekirin. Xardîşêr an jî Xadîşar di wateya rasteya soringî de ye. Gundê Kurdên Elewî ye. Di sala 1915 de Ermeniyên ku canê xwe ji komkujiyê xilas kiribû, xwe sipartine vî gundî. Xozat di aliyê huner û wêjeya Kurdî de jî ciyekî xwe yê girîng digire. Hunermendên weke Hüseyn Doğanay, Mikail Aslan, Ehmed Aslan, Erdoğan Emîr, Emre Saltık û zanyar û nivîskarên weke Şükrî Aslan, Elî Kaya, Serhet Xalis, Umur Xozatî û Haydar Qarata jî ji Xozatê ne.
یک ji hozanê Dêrsimê yê navdar Hafız Hüseyin Doğan'a ye ku ji bo hinera Kurdî gelek stranên li ser qirkirina Dêrsimê çêkiriye. Ji xoza tê ji gundê Zankiregê ye. Stranên weke Mircan û Dilbera Dêrsimê Sahan Axa memliyê min lil Tanjiyekê bi Weso, Mamekê bi Weso, Heyderê min, Qoçoğlî, Xezal û dilo min sewda kilamên wî ne. Hafız Hüseyin kilamekî bi navê Zankirek jî li ser gundê xwe çêkiriye. Em jî bi guhdarkirina beşekî ji vê stranê xatirê xwe ji we dixwazin. Silav û hirmet. Zamane çe to guriyene doğa